moi boas. Estamos en Cuntis, hoxe toca participar no Trail Vila de Cuntis. Estarei na distancia curta de 17 km, 750 metros positivos. Bueno, xa temos o dorsal listo, falta media hora, vamos a empezar a cantar un pouco e a ver que tal sale isto. Casi 3 kilómetros. Kilómetro 5 e medio. Ainda faltan 12. Prácticamente último kilómetro, pero se lo sei, a 20 minutos o kilómetro. Creo que nunca subí tan despacio. Como mal a baixar, pero como se sufre subindo. Oh. Casi kilómetro 9. E por diante xa non hai ni Dios. A ver se non me perdo. Zona divertida. Impresionante esa zona para baixar.
hasta en bicicleta, igual se animo en bicicleta a tirarme por aí, que de feito deben baixar. Ui, ese salto non contaba con él. ¿Qué quieres? ¿Agua? Naranja. Sí, sí, coño. Mira, quitas agua y ahí te has isotónico. Gracias. Vale. Esa punta me hubiese moito. Uf. Co que a mí me gusta a auga. Cuidado por arriba. Y casi nos perdemos. Bueno, salíamos al mismo sitio. Muiños. Kilómetro 11,5. Ya me está costando levantar las pernas. Pronto imos chegar ao desvío e a ver se collemos o que é e non facemos a distancia longa. Corda larga. Poi diciamo quanto? Mini. Sì. Acabo de facer escalada. Escalada ou facer a cabra entre as pedras. Epa!
deben faltar sobre 2 kilómetros y quiere llover y yo no me quiero mojar. Vamos a apretar un poco. Para abajo. Kilómetro 16. Quietos todos. Hostia, qué chulería, tío. Esto sí que está... Que sí se quiere, un aplauso para este local. Un aplauso, que é o que manda. Sí, foi a trampa, pero bueno, non é tanto trampolleiro como ven. Sí, señor. Pois iso foi o 6º mini trail Vila de Cuntis. O meu resultado foi o 7º da xeral, 4º de categoría con un tempo de 1 hora 53:05. En canto a carreira, por sorte non me perdín e quedei 7º porque houve corredores que ian por diante miña que sí que se perderon. A verdade é que a marcaxe en algún punto se podía mellorar. Non dos cruces eu quedeime parado esperando que viñeran corredores por detrás porque non me quería perder só. Había cintas por dous lados, non sabía moi ben para onde había que tirar. Os avituallamentos intermedios moi bons e o avituallamento final, pois sí que non sei se despois puxeron algo máis, porque cando eu cheguei só había acuarios, Coca-Cola e sandía. Fume duchar e xa marchei, non sei se despois puxeron máis. Xa para rematar, tampouco deron agasallo recordo da proba, tampouco é que quixese outra camiseta, porque levo 305 carreiras, e en casi todas deron camiseta, así que imaginadevos como teño o armario. Pero sí que me pareceu raro que non dera nada. A próxima parada será a primeira media maratón do Camiño Inglés. Xa sabedes, suscribidvos e vémonos nas carreiras.